Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ирӯз 25 декабри соли 2023 1118 сомони 50 дирам дар Амонатбонки Тоҷикистон. Шумо дар канали Далаи Рафисал қарор доред. Имрӯза навор оиди мошинои беҳтарин бари шумо. Дар канал подписатсия кунед бачаҳо. Ман бовар дорам ай канали ягон хона ё мошини арзон шумо меоем бародари азиз. Барои реклама кардан, агар шумо хона, мошин, замин, квартира, техника, аппарат чизе дорем, рӯишни рекламаш мекунем. Имрӯза навор дорем Opel Astra F, маркаҳои зуруш мондагӣ, Astra H, Astra G, Mercedes-Benz V204, хоб Chevrolet Lacetti 2 донаш, Daewoo Matiz, электромобил. Хулоса беҳтарин мошина тамошо кунед. лайкотона бизанед, качесвара баланд кунед, эълона тамошо кунед. 17 минут гап мезанем бачаҳо. Ба ҳардунишне тамошо кунед бора. Якум мошини фурӯшӣ бародари азиз. Opel Astra F соли 1997 дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. Меган 33000 меган бо муомилаи созам мекунем. Худотон дидестен состоянияша бачаҳо. Тоза када качесвен нишон додем шумода. рақамони соси WhatsApp дорам. Мотор 1.6, коробкаш механика, бензини газ ҳардаш кор мекунад. Краскаш сафедакай, балонош 70%, хадавой 100%. Ҳамиқа камбуд дора бародари азиз ки документаш тамом шудагӣ. Состоянияи мошин беҳтарина меган. Занг занен бо маслиҳат мекунем. муомилаи хубам дора. савдо дар назди мошин дар ноҳияи Восеъ дар шаҳри Кӯлобай бачаҳо. хоб занг зада худотон бо оиди мошин маълумоташон бигирем бародари азиз. состоянияи мошина чӣ хеле ки қайд кардан зурай. худотон бо занг зада оиди мошин маслиҳат кунед бародари азиз. рости бисёро дар ҳамун комментария хоҳиш мекунанд ки хеле мошинои советский кам навор кунем. Жугли 07 бари ҳам бачаҳо дар ноҳияи Ховалин қарор дорад. 13000 сум мега бо арзон мешавад бачаҳо. ду та рақамҳои дасти Тоҷикистон +7 WhatsApp занг задан маслиҳат кунед. хоб состоянияш созай мега, айҷош заводид мешавад, мотор хадавой ҳамаш созай. ҳар чори балоношам навай, газ бензин без камбудӣ кор мекунад. ҳамиқа камбуд дорад ки документаш буд шудагиай. илтимос беҳуда занг назанед. хулас мошин 100% мега. нақша 13000 мегем бо муомилаи созам мекунем. хоб ягон чи арзон мешавад. ягон мошини дига хилқати мақсад алиш мекунем, болои сум метем мега. вариантро пешниҳод кунед, рақамо дар занг зан маслиҳат мекунем меган. хутон занг занед бародари азиз. эълони сеюм ВАЗ 2112. ирӯза навор беҳати баъд зур шуд бачаҳо. хидмам роҳат мекунам бародари азиз. дар ноҳияи Ховалинг солиш 2004 17000 сум меган. ду та рақам барои муроҷиат кардан занг задан маслиҳат кунед. сӯзишвориш бензини холӣ дар ноҳияи Ховалинг. мотораш 1.616, нарша 17000 сум меган. краска тоза, 4 балонаш 70-80% бародари азиз. мошинча камрасход меган. ҳақат мегирен, ҳай карда мегарден. даруни мошин тозаакай, полни чисти кардаганша. хулосаига барои ҳай кардан тайёрай. устоқати миен, ҳамихел худотон миен, мошина месанҷен. хулоса суммон дар кӯра мефурӯшем меган. бачаҳо занг задан маслиҳат кунед. агар ки намехарен ҳамин наворда якта лайк камонен. бачаҳо дар роҳи шиден, оно мехаранд иншоалло. шумо сабаби кори хайр мешин. эълони навбатӣ. Opel Duty бародари азиз. дар ноҳияи Қубодиён солиш 1996 нарша 40000 сомон меган. боз арзон мекунад. Opel Duty солиш 96, коробкаш механика, мотор 1.6 литр, бензини холӣ, задагӣ пусидагӣ надорад. нархиш 40000 сомон. варианти алишӣ дора. ба мошини Mercedes Prastoyo бошад меган алиш мекунем. хоб занг занен бо маслиҳат мекунем. дар ҷайҳун буда бачаҳо, узри зиёд дар ноҳияи ҷайҳун, қумсангири пешина, иҷада мо Қубодиён гуфтем. хулосаи гап бачаҳо, оиди мошин занг задан маслиҳат кунед. состоянияи мошина гуфтан зури бада. эълони навбатӣ. Chevrolet Lacetti бародари азиз. солиш 2008
соли 2008 дар дӯстӣ дар ҷили кул қарор дорад. Ами мошин айни ҳол нархша меган 35000 сум меган. Бо муомила мекунем. хоб сизишвориш бензини холӣ, даруни мошин тоза, сиденёш навай. дар кузови седан краскаша мебинен сияки хушроак. авио мотори 1.8 коробкаш автоматика. мошин нахаду 4 та балонош 80 поиза. краскаш зур. мотор коробка ходовой соз. ҳолати мошин нахаду 35 та меган. бо муомила мекунан. бо занг зада оиди мошин маълумотошона бигирем. бародари азиз, рости наворои мо шумо дар маъқул бошад дар комментария рақами 5 амонен. иншоаллоҳ мефаҳмем ки ҳастан нафарое ки моро дастгирӣ зур мекунанд. 5 баҷиқен баҳои мо 5 боша бо зури бадайдам. мошина бати боз як дона Chevrolet Lacetti дутта ғалтида гирӯз солиш 2007 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархша 28000 меган. краскаша бинед чӣ хел фазонакай. сӯзишвориш бензин ва газ. авио моториш 1.6 литр. коробка передачиш механика. мошинча зур бо савдо мешавад. срочна техосмотр яксола нав. конкретни харидор бошен меган маслиҳат мекунем. занг занен. ами рақамои 3 та 1 да оиди мошин бо маълумоти пиррара мегирен. ягон сум мефурем мегирен. ҳай карда мерен мошинчара меган. чако у тараф шахудотон бо занг задан маслиҳат кунем. Lacetti харо дар роӣ кунем метонем бачако. рақамои мо барои реклама кардан бардор азиз. хона, мошин, замин, квартира чизе ки боша рекламаш мекунем, роиш кунем. хоҳиш ҳай ҳамаи шумо ҳам як дона лайкотона бизанен, дар канал подписатсия кунем. бовар дорам ай канали ма ягон хона мошини арзон мехарен шумо. Mercedes-Benz V124 бардор азиз. солиш 1990. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 50000 сомон меган. боз муомила ҳам дорад. сӯзишвориш бензини газ. авио мотор D. коробкаш механика. дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка ходовой 100%. салонош 100% тозакай. краскаш кам кор дорад меган. акура аку дар вид маълум нестай бачаҳо. мақсад бародар фиреб накардан ростша қайд кардагианда. илтимос харидори серьёзни бошад меган маслиҳат мекунем. илтимос беҳуда зангмо назанен. ҳамин нарша 50000 гуфтем меган. маслиҳат кунехтон бачаҳо. BMW 5 бардор азиз. солиш 2004 сол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 85000 сомон нарх дорад. касоне ки ҳамин мошина мехарен, рақамош дар занг зада пирсен. хоҳиш ай ҳаматон навора нагзаронем бардор азиз. мо якта арзон якта қимат мондагем. бисёриё мошинаро пропускат мекунанд. баъд дар комментария бо менависен ки арзонтар монен. дар ҳамин навор ҳастай ҳамаш бачаҳо. ира 85 та меган. сӯзишвориш бензини холӣ. моториш 2.5 автоматика. мошин нахаду айб надорад. ҳама ҷош 100%. алишам мешавад. варианти алишира худотон пешниҳод бикунем гуфтагем бачаҳо. иҷода қайд кардаги нестанд варианти алиша. занг занен маслиҳат кунен. мошин навбатда мегзарем бардор азиз. Opel Astra F солиш 1993. краскаш сирх. нигоҳ кунед ака. рақамо транзит дар шаҳри Хуҷанд. рости дар шаҳри Хуҷанд беҳати баъд бисёр ғалтид. ҳамин мошинаи рӯз 28000 сум меган. бо муомила дорад. сӯзишвориш бензини газ. мотори 1.6. коробкаш механика. мошин отличный. сиденияш тозаакай. краскашам тоза. масъалаи задагӣ пусидагӣ варидша қайд кардагӣ нестам бардор азиз. балонош зур. мотор коробка ходовой соз. аммо харидорои серьёзне меган занг занен маслиҳат мекунем. илтимос беҳуда зангмон назанем.
28000 در شهر خوجند. سالش 93. اوپل استرا اف برآمد. دوستان عزیز باز یک دانه اوپل استرا اف سالش 92 همین سسته یعنی ایشان در شهر خوجند 25500 سوم نرخ. بنزین گاز سوزشوری در کوزیفی خچیبک موتور 1.6 коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی زدگی پوسیدگی ندارد. موتور 100%، بالونش 70%. حجتش یک ماه موندگی، چشکش 100%. خریداری انیق زنگ زنین. خب مصلحت میکنیم معامله سازم میکنیم کمتر. سودا در نزد ماشین در شهر خوجند برادر عزیز. همین رقمای 926 در زنگ زنین مصلحت کنین. معلوماتی پرش هم میتونین ایم رقمو بگیرین. ماشین نوبتی برادر عزیز تویوتا کرولا ورسو سالش 2007 81000 سوم میگن. در دوشنبه قرار دارد. سوزشورش بنزینی خالی در کوزوفی مینیون. ابیو موتور 1.8 коробкаш механика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی کمبودی ندارد. حجت تنیروفکا ندارد. نگاه کنید که معلومات را نوارا با دقت تماشا کنید بچه‌ها. ماشین واگونای رستماشка کردگی تمام. سودا در نزد ماشین بهوده زنگمون نزنین. خب دیسکوش راماشка номеро транзит موتور 1.8 механика تنیروفکا و حجت ندارد. او طرف شخصتون با زنگ زدن مصلحت میکنیم بچه‌ها. راستی ما 12 روز بود که پریورا نوار نکرده بودیم. همیشه یافتیم به حد توزای نگاه کنیم بچه‌ها. 35000 میگن. زوری بعد اسپیت کنیم بگیرینش. 2010 سال در شهر وحدت هستیم. بنزینی خالی، کوزو خچیبک، موتور 1.6 مکانیکا در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور 1.6 16 коробкаш خدوای یگان کمبود ندارد میگن. حجتش 1 ساله پر هست. معلومات بیشتر همین رقمای 900 زنگ میزنین مصلحت میکنیم. کراسکاش توزاکای نگاه کنیم بچه‌ها. کراسکا توزاکای رقمای 0020 پدرکا 4 بالونش 80-90%. معلوماتی پرشه میتونین رقمو در زنگ زدن مصلحت کنین چون که ما اسپید نکردیم همشه شما دا ما بخونیم برادر عزیز. ترقیات هم به حد پیش رفت. نیسان لیف الکترومبیل برادر عزیز با ضریت میگردد. خلاصه سالش 2013 در کوزیفی خچیبک در شهر خوجند قرار دارد. نرخش 117000 سوم. موتورش 2.8 автоматика. ماشین واگن پولنی کامپلکت همش سازای. معلوماتی پرای ماشین بچکو گرفتگی نیستیم راستی. معلوماتی پرشه گرفتگی نیستیم. رقمای 928 در زنگ زدن مصلحت میکنین. ماشین چرا میگن امریکن که اگه چند قدر ضریت میگیرد در چند ساعت چند وقت چند قدر و 120 کیلومتر ضریتش میبرن میگن تا 140 کیلومتر. زنگ زدن مصلحت کنید خودتون برادر عزیز. ماشین نوبتی برادر عزیز ولکسواگن جتا سالش 2011 در شهر دوشنبه قرار دارد. نقشه 85000 سومون میگن. در کوزیفی سدن قرار دارد. شورش بنزینی خالی. ابیو موتور 2.5 автоматика. کراسکاش زوری باد. ولکسواگن جتا سالش 2011 مرامت با زنگ زدن مصلحت کنین. به نهایت تازه گفته قید کردن ماشین چرا برادر عزیز 85 در شهر دوشنبه 2011 سال رقمای 904 در زنگ زدن مصلحت میکنین برادر عزیز. برادر عزیز یک بار دیگه میگم اگر شما خانه دارین ماشین زمین کوارتیر عموما چیزی که دور روشن رکلامش میکنیم
агар мошино хонаҳои арзонтар ёфтен мо дар роҳи шунем бардор азиз, чунки талаботаш бисёре, бачаҳо беҳад дар компютер хоҳиш мекунанд ки партоем мо. мошини навбатӣ бардор азиз, Opel Astra H солаш 2008 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нақша 58000 сум меган, сӯзишвориш бензини газ, кузов хетчбек, серебристи краски, объем мото 1.8 механика, срочна фурӯшӣ, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 1 сола документам дорад. ашкахаро марамат кинен, моторша бинен чӣ хел тозаакай, мегӯ шуштагиай, ака намедонам, может би шуштаги боша. 58000 мега бо арзон ҳам мекунаша. худотон занг задан маслиҳат мебардар азиз. краскаш тозаакай. маълумоти пиррара меган, метонен занг занен, метемтона. чунки мо ҳамин қадар маълумот оиди мошин гирифтем, у тарафша занг задан маслиҳат кинем. мошини фурӯшии навбатӣ бардор азиз, Opel Vectra A солаш 1995 дар шаҳри Бохтар 25000 сум, сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, краска сафед, мотор 1.6, коробкаш механика, газ бензин, ҳуҷҷати солона дорад, электропакет, чашкаҳои қафош варид дорад, бо муомила ҳам мешавад. варианти Алишира мебинем, вариантора пешниҳод кинен, 25000 бо муомила мекунем, мегам бардор азиз. состояние мошин ака чӣ хел бигам, ака 100% нестай, ами 70-80% ай. солаш 95 арзон ам мешава бардор азиз. занг зада у тарафша маслиҳат кинен, 25 мега бо муомилаи созам дора. хулосаи гап, дар қисмати аслии кор мегзарем. боз лайкора бизанен, дар канал подписатсия кунен. бовар дорум ай канали мо як рӯз хона, як рӯз мошин навор мекунем. дар комментар нависед аз кадом маркаи хона мошино маъқулай, мо аз рӯи комментар кор мекунем. хоҳиш ай ҳамааш мо хона боша, мошини замин, квартира боша, рӯшин рекламаш мекунем. мо лайкотона бизанен, подписатсия кунен, дастгирӣ кунен. боқӣ дар амони худо то навори баъдина худота эҳтиёт кунем.